Mwana kibela wa chama cha KANU kaunti ya Masako mutumia Peter Thuba kana ngwatanio kati wa mutongoi wa chama cha Wiper Dr. Stephen Kalonzo Musyoka na olona imunini wa Musumbi Rigathi Gachagua ikaita usindi wa kibela cha Usumbi nthini wa usakwani ola tuendete nikituminike bala wenda maende na kukwatiania na kuendea kusola nzia si mwanya sia kumanda kibela kicha Usumbi ingine wakulene ndile mbetani ya ukamba maiketikile kusesengwani ateti na kuema umukwata mba umutongoi wa chama cha Wiper aikosoa banene amuma atongoi kuma ukambani alamethitwe maibua Kalonzo Dan. Kwena na mutumia Peter Thuba ulani mwene kibila wa chama cha KANU kaunti ya Masako nikana ngwatanio ya mutongoi wa chama cha Wiper na Rigathi Gachagua ikaete usindi kitumini chu ndakulia akamba onde maende na kunena wasio mwe na kukwata na ene ndia langi kuma kiimani na itu ni tu mukulia undu nanenia aindozi Kalonzo na itu ni tu mukulia makwatane na isisi apaya central ni wizi wende ungama labda bagredo abekisiye atunenge mundu ndini nyoro tafadhali withi kula sia central kula sio kambani idionde twakuna block ukwa mbaya ngema yandu na ndwazu moba akindu kimwe wewe mazia ni mekuna block makuna imwe nyaze muno ni ebinda yidi na biti ebinda ya Ruto kekati Gachagua Ruto ndaya bita kibela kekati Gachagua na liwo uwa tuyazia tukwatane na ngema na muukamba ngewo tweke kwengewa yangima twele kwazia Central Province twakwatana nayo kibila gitu koza ono uyovo ni wande ya na ukosoa tongo ya mwakumu baale mbetani ya ukamba alamethi tumaimu wa mutongo wa chama cha Wiper dalizikana edhe hoyu ya tongo inimeonena wasio mwe idha hivu suesio ambaye ya mukamba kusama kibila cha Usumbi tuenda tuibika 2027 wethe ibika sa omwakwacha kibila itozie na kila kingi tuyenda ndu kukamba mekweyangewa ya Kalonzo mayazi ati Kalonzo ndeundu waika Kalonzo ndeundu waika ata pe mundu twiga vice president ate undu wizi kwa mundu utio wena medho yu Kenya nzima uloto na kuoza kibila no Kalonzo pa imundu ngi nitu natuikulia kamba maeke kwiki wanguzuni nundu wa mali kana mbeza ukwembeza si ukana igadela tuikwenda kama meki wanguzuni kana mundu akomba na ziandu eli miongo 3 akazia meyange wa methi ukuli wa development yele kwikwa nundu ni tuiba tax na tuiba tax tuyele kwiwa tuyizukumewa tuina kindu kitawadho wake kwa zizia twele kuza tuzukumewe ni lazima tutulie nduni kana tuzobuwezo wake ni lazima tutulie nduni kana twakiwe konza aye ni tuiba akoti na hitu ni tuenda tuzukume na tuyena andume kukuna mbaya muukamba kana muukambo kukuna muukamba mwenzake ukaivinda ila amema mbunge alamu no muno mengwatanio ya Kenya kwanza matambukie muthani wayo na kuuthisia ndambuka Rigathi Gachagua ela watoye kwi muthani wa chuma va Masako meiwete kana ngwatanio ya Rigathi Gachagua na Kalonzo ndiza usia matunda amendanganywa kutoka mwanzo na hata saa hii ati wa Munyoro ambaye amefukuzwa serikali ndiye anamwambia kuja tuunde serikali. Wakamba si wajinga. Daniel Mwonkela, Mutongo TV, kuma kauntini ya Masako.